Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inżemmilkom. Ġimgħa l-oħra tiftakru. Konna tajnikom dawk is-siltiet u l-intervisti li għamilt u diskussjoni f'ċertu sens ma' Mikil Kumbo l-Iżgej u Giuseppe Spanjol iż-Żejtuni. Smajt ħafna kommenti sbieħ fuq dan il-programmi li għamilna u jidirli li hemm bżonn li wkoll nagħmlu xi siltiet darba minn mid-drawwa tas-serati li mhux biss jorganizzaw l-għannejja. Imma wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Għana fl-1998, għana stess fl-imkien mad-Departiment tal-Kultura, speċjalment id-direttur ħabriki tiegħu s-sur Joe Mifsud, iddeċidejna li bil-mod il-mod nibdew nattakkaw l-infiltrazzjoni u l-popolazzjoni tal-għana tagħna billi immorru fl-irħula fejn hemm bżonn. U l-ewwel post biex jira jew mhux wieħed jara kif irid kien sewwa sew il-Belt Valletta. Dik is-sena kienet il-belt bħala l-belt Ewropea u approfittajna ruħna. U morna il-barakka ta' fuq u s-sera ta' nexxiet. Inkoraġiti minn da' suċċess. Ħsibna wkoll li darba ma tbqgħux biss il-Belt Valletta. U t-tieni serata għamilniha il-Mellieħa. Il-Mellieħa fl-istudju u fil-kultura etnografika tagħna magħrufa ħafna. Saħansitra pereżempju biex nsemmu drawa waħda, lejliet il-Vittorja l-għannejja kienet drawa tagħhom, speċjalment iż-żwieten u għannejja oħra jitilgħu magħhom, imorru sal-Vittorja, il-Mellieħa u jintefgħu lek jagħmlu lek kollu. Għadu magħruf ħafna Pawlu Sejkel l-għannej smajna fuq il-ġimgħa l-oħra li kien jagħmel lek il-kollu jagħmel hemmhekk. U allura dis-serata jiena ħansemmalkom xi siltiet minnha, mhux kollha impossibbli. U kolli ħin illum u ġimgħa d-dieħla siltiet minn serati oħra, dis-serata saret fit-8 ta' Awwissu tal-1998. U di l-ewwel seta ħantikom ħan nisimgħu dak li ngħidulu l-għana fuq il-kelma, x'jiġifieri għandna fuq il-kelma. L-għannejja bejniethom iħobbu jagħmlu minn daw imma qatt ma kienet dina fil-pubbliku u jiena ħassejt li tant hija interessanti, tant hemm dialogu għaddej diskorsiv ngħidulu li ħasra li wieħed ma jariex. U tant irnexxiet li mhux biss għamilniha fil-festival di fis-serati imma kull fejn imorru in-nies stess jinteressaw ruħhom jitolbunu ma stil biex isir. Anki Awwissu li għadda, meta tellajna fl-imkien mad-Dipartiment tal-Kultura li għannejja li daqqaqa, l-udjenza li kien hemm ittiri Sardinja għalkemm Taljani ma setgħux jemmnu daw kif l-għannejja hekk f'10 sekonda daqqa waħda jaqbdu u jimprovviżaw l-għanja fuq is-suġġett li tagħtihom. Anzi issa hawnhekk ħa nisimgħu daw iż-żewġ għannejja Gejtu Sultana tal-Qara Mellieħa stess u Fredu Avela iż-Żejtuni. Isimgħu. Flanki kolli doqqu l-dibet illum qegħdin joqogħdu fil-filel qabel kienu joqogħdu fl-irsiset. الحين سير نايتانيا مسايح دوب يعجين إلى لجدين السنة الفستة تحهم مساسير بتسلة وشيل الفستة دانا كمي
mqarba din tagħmel li fettillan ta' dillanja li għannejt li issantik bitċabit sillan. Jekk-tajni bitċabit sillan jena li kmini sanejn biex liħu il-sustanzi kem il-ġrub il-ma ta' xejr. L-imbordin, għaw il-melliħa, post, u salluqa. Jaċirni ħunanni miegħek għax ma kakkax inħażin jiena nibqa' ġol melliħa lilek nitfawk ġal-Lambordin. Fettillek tattakkani il-konta tal-sin id-duħaw Lambordin li titfani u jiena nitfaq ġus għalluħaw. Taraċ u restoranti. Lambordin jena nibatek forsi fred issib il-faraġ emmek tmajja bis dawn għandhom skur ma ssib int lebda taraġ. ونعملو شموت أعبال ما ننزلو إينا ودني الفصول قوانتي إما بيبي جوال مليحة عندهم الصباح ريستورانتي بيم و turisti. Xalfen nitġildu aħna nisu maħniġ bejjem imbilli xi kelma ngħidu jiena u int nibqgħu żgur ħbieb dejjem. حاسب لسان الجلدو من اول بعدهم بالريحة التورستي اللي يجوا مالطا بالفرس يزوروا المليحة. وده الأخر سلمون والبامبينا. Lamborghini seni badek o jek tamel il-geddum għanna posti ħolfenni badek għall-arjad murġo selmun. طلعنا جينا وجيتم
أو نحبب كيف ياشر فينا كل من عنده بزول داويدا يجي يعملها مع البامبينا. Nadu proset u ċabċipa li daw iż-żewġ għannejja, naħseb indunajtu li dan l-għana kemm huwa interessanti u spiritu pront aktar mill-ispiritu pront u nittamaw li l-qoddim narġgħu narawkom xi lejl oħra ħatatuna gost ma tajtuna. Proset, proset. Issa nistieden lil Viktor Grima li ħajannilna il-fazza biħtijaw qalb tad-dib. Viktor Grima, jibqgħu idoqqulna l-istess kitaristi. Waqt li kont hiet inqalleb qalb il-kodba fil-librerija sibt ġrajja li laqtitni u sawwarta poezija fat li juri kemm il-bniedem għandu qalbu tal-ħadid għax jasalli jitradixxi l-min jagħmillu il-ġid ma jekk qalb il-bniedem tasal illi tkun bil-wis ħażina hekk ukoll mill-estrem liħor tista' tkun tassew ħanina f'dil-ġrajja tispikka l-maħfra ħaġa li ma tifhimix għax l-istinti jaki jgħidlek il-ħsara la taħfirix. Ġewwa Franza kien hemm koppja nobli wanija mill-gbarnet ir-raġel Jean-Pierre kien jismu u żbejħa martu Antoinette dawna kellhom iben wieħed illi Andre kienu semmew huwa kien l-għaxqa ta' qalbhom bozza dawn kienu rabbew lil-ġilber taħt l-istess saqaf dawn in-nobli kellhom magħhom innewa li ħax kien jgħix waħdu u ħaduh bħal għaddej tagħhom tawh l-ilbies u tawh fejn joqgħod bdew kollu ma jħallsuh jitmawh joħorġu magħhom qalbinhom bdew jħobbuh. Ġilberru koll minna ħatijo imħabtu dan beda juri bil-fors kellu dan iħobbom kienu gbar benefatturi kienu jgħixu f'armonija żgur ma kien jonqoshom xejn fejn qatt ħasbu li f'ħajjithom li mawġ fuqhom kien ġej. Issa żmien kien għadda ġmielu u t-tifel sar żagħżugħ waslet ir-rivoluzzjoni u għat-taqbit l-Andre ħaduh lill-Andre f'dat taħwit kollu baħbaru ma semaħat bafsa kbira ġewwa qalbhom li l-wiżjed
maraw qatt. Tistaw taħsbu x'baqa' fihom li binhom mussa jaraw l-ġilber kien bis fadlilhom għalek ġidhom fideh bdaw b'dak il-hemm li waqafuhom b'dak pajjiżhom mifnisew mill-belt tagħhom huma ħarbu bil-kampanja marru nħebew is-seftur baqa jaqdijom u jġibilhom il-ħtiġijiet iżda mhux aktar bimħabba għax taqbida f'qalbu bdiet għax il-kilba l-ġid tad-dinja li dal-bniedem dillon kamew nesa li kienu għamlu miegħu n-nesa kemm kienu ħabbew. Fil-ġlida dan ġie imdaħħal biex jagħmilha tal-istjun ta' Ġampieru anke ta' martu tiraditur kellu ikun huwa biss kien jaffem marru u fejn kienu moħbijin fejn qatt ħasbu li f'ħajjithom sa jiġrilhom l-imsejknin dillon kir-rivoluzzjonarji l-nobli jifittxu bdew imkien ma setaw jisibuhom ta' xejn kullim kien feċċew iżda f'daqqa s-seftur wasal u fuqhom mar bla timur għallhom jiena nista' nenkom għax taħħom jiena s-seftur. Għallhom jekk tħallsuni tajjeb nurikom fejn huma jien u hekk għamlu taw kemm xaġmila u telqu bla telf ta' żmien għall-kampanja huma rħewla u waslu fejn daqsxejn ta' dar għallhom morru u għabduhom edi moħbijin ġolar u kol wasal it-tmim taħħom għax it-tnejn sfaw maqtulin kif kella tispiċċa ħajjithom min ġilber sfaw meqrudin kif spiċċat ir-rivoluzzjoni ġilber kien tassew ħerqan biex gawdi dak il-wiret ħaseb li sa jkun ferħan. Iżda ħsibu fermarralu għax il-versa fa' marit fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu għallhom assis jiena rrid saċerdot fil-pron ġabulu biex jisqar dawk il-ħtijiet illi kellu ġewwa qalbu misturin hemmhekk fiskiet li dal-qassis għallu l-istorja u rieħu kol xkejken ritrat ta' dawk is-sewġ imsejkna
il-vitmi ta' dan il-fat. Il-qassis malli lemahom jirtried beda jħares lejh u bil-kurċi fistan fidu il-qassis waqa ħarku bdejh. Il-qassis id-diq ta' qalbu fuq wiċċu dan beda juri fuq ġilber daru għallu dawk tijaj il-ġenituri. Ġilber għallu vendikani jisa malajr latit l-ifxin għax tommok u missirek jienu għadak l-assassin. Il-qassis għan u ma sidru bidu muħnizel ma ħaddej marresaq lejn is-soddan u marsamlu dan idej għallu ibni wazi sħijan Kristu ħafer mis-salib bismu jina sa naħfirlek mut bislim aziz ħabib bismu jina sa naħfirlek mut bislim aziz ħabib. Proset, naħseb miegħi taqblu li Viktor kien ħaqqu it-tazza sabiħa li rebaħ fil-Festival Nazzjonali tal-Għana sewa sew din l-istorja ċabċipa kbira u ma għadux ninsew Viktor il-min iktar. Rridu niftaħru bit-sija tiegħu li kitbitlu għaw qiegħda titek. Għamlet ħażin ma ġiet. Imma hi kienet li kitbet dan il-fatt sabiħ. Inċaxpula wkoll waħda kbira. Proset u proset. Kamlu, Bonniċ il-Bahri u Jason Seguna.
ويانا اتردد نتكلم والكلمة مصان موضة ويانا بوحدة مصانة كل خطية في اللومي موضة جبتك ونسيب لك أخرى خبرتي يطاشت مهري وإيات الأرواح داس بيخاو للمرية كامل ليري جسم ما يشمله أثنرى وقت الشيء اللي من اللي خالف صبله وكل متى تاخد عمياي دايم نفتح لك القلب ختم يعطي شي اللي أراك من ندم قدام جيبك مياي دنركن ما تريد تردو نسيب لك واحدة من الملي خاو تجيب لك الكافي في الصداو يحرج من فمي يا ليلى ما صادر ديران اسلت اسلالي سنيورا على كارملي ما كون شوف ايران لا تريد واحدة من الهوس جاي واحدة منها ودي
عشت خبلش بين تنشفين دايم الضعنس تزدسكي ينا شيخ نشفين يشرقو وانزازوغ نجيبهم لك فرزكي ليلة كارمنو ننتشاو مانتكش جاز ليلة تنتشاو خلن تكلم فورماتيوني دلوقت لا ست سنة وناخد لك ديك البنسيوني ياخد الجفرن مالتي وكل زوجك وحدة ملخية مخا من سات مربطو للماران اذيلك برايزمنت ويرانو اطلق شو Najdu proset l-Karmru ringrazzjaw il-Bahri tal-li kompla janni ma għannej promettenti li għadu melux ħafna janni. Issa ħaniġu għal taqsima interessanti li ma nafx kemm minnkom ħatiħdu gost isimawa, imma issa portu u isimawa. Dina najdula l-Ana Labor Mliza, Anja Filoli, li hemm interessanti huwa il-kisra tal-leħen. Kważi ħafna minnkom ħajjajdu imma dax qegħdin jannu.
Ma kodu paċenzja, u simawhom u taraw kemm sabiħa. Hija l-eqdem nistgħu ngħidu għanja l-eqdem ġeneru li għana tal-għana. U l-istudjużi barra minn Malta jiġġennu waraja. Letteralment jiġġennu waraja. Taqqadnu mad-dinja semitika u ma' Mediterran kollu. Nistieden l-ċensu tal-petrolju u l-Giuseppe Meli ta' Sika biex iġi għannulna dik li ngħidula in-nofs għanja.
Mela, hemmhekk sar il-ħin xorta ħażina, nirringrazzja l-sindku ta' dak iż-żmien tal-Mellieħa, Sur Semivella, il-kumitat kollu tiegħu li ħdibna flimkien għal-inija għalik is-serata interessanti u nittama li mhux biss tallimtu imma raftu il-valuri kbar tal-għana Malti. Ningrazzjakom, nistieden dawn l-għannejja kollha d-daqqaqa l-ninu tal-Mellieħa li daqel bħala prim u sħabu u lilkom nistidinkom għal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.